لا سبب مجاري برخود مجم بريز فادي مرعي سروكي أوفيسا بيونديان قشتيا شبيلا بشروجا كل سوريا كوباوي كراست راست بمريا ما مستا فادي دنباش بريا حمود تشتكي اگر داخویانی آن کسی کو بحث را باندنا کشا ازیدی دیگه ابن سیلوا بردامیه بنچه را باندنا زارو کنجالیه پیاده و کوانه کسی به چند ایدانت که یعنی چاوت شروع کردن تبی کو او حمو کلیار هاتن ایدانه کردن کو قطعان هاتن تومار کردن لی پیاده لسر بردوامه. بله وارباش کاغزنار سلاف و ریزش همو کارمندی آرکوش بینر و تماشاوان جارا براستی تبلیغو گلک ناراضی بون سر و رواندنا زاروکای تمنیوانی کن نتنی نوی زاروکا برای مکونی ازیدی سرانسری کردستان سوری افکریانی هنی بردوام بون و هری داوی دجی کچکا پیکاتی ازیدی ابراهیم ازیدی سیلوا حمید جعفر جگونده باسو قانی اج دفر عفرینی براستی تبلیغو بالباتاوی گلک روشاوی ناک شوپاندن و گلک گوری آگاهی ناو دستیمدا و پرسیاری لوف هاته کرن گلک دزگه پیاده لی حتی وکفی کلی که روشاوینا که نزلالا و نخویای روشاوینا که براستی افکاری هانی نتشتکی نویا لسر موک ملتی کردستان سوری دا یعنی دست پیکا 2011 و گوا شورش سوری دست پیک رو پیاده بو دست هلات سر دوری کردین اف سیاستا هانی بکارتانی و رواندنا زاروگای تمنیوانی کم یک سیاست پیاده بو اکوت شوپاند کردستان سوری دا گرتی سیاسی و شوطاندنا اوفیسا و شقد خکرنا جیانا سیاسی کردستان سوری دا آرمان جاوینا که تنکرنا ملت کرد دوزا ملت کردستان سوری و هدفاوینا که اساسی دیجیتیا ملت کرد و ایرو براستی بر پرسیارتیا اول ام تعویجن سر ملی امریکا و بر پرسیارتا اول تحملین جبوی منتفد زانن دغری کردی بتوایی ایرو بن کنترولا امریکا دیا و اوجی پشتوانا لشکریش قصدیر جدید که او تنی کاری نوان کریاری هانی بسکنینه او تکاری زخت که بکه فشار که بکه پیادی کو افکاری هانی که بسکنه براستی افکاری هانی وقتی بردوام ببی براستی ملت مجی نچار بمینه ایدا زاروکی وانی بری بکه تمانی باشا ما مستفادی یعنی چندین جار أنا كسا داخواز جه سروك قصدت كي كو سنوري كي جوابن بيكرنا ردينه كو سروك قصده بخوا بجداري دا هنگين جوان شورش گردت كي كو جوان شورش گرد سر پرشتيا پروسيا رواندنا زارو كانت كي يعني داخواز چواتك جيره هيا علي امريكي تقو بر پرسيار يعني امريكا بخواجي هپیمانیک انگو رکفتنه کم ذکر یلگر مظلوم عبد بخواله امریکا حتی وکان هاتو شو پاندن جوی رکفتنه را نکریا بلش خود 2019 دا سروک قصد بخوا پیمانک بنتویک بوی را همزه کر و نو اف رواندن زاروکی تمنیوانی بچوچ کوری سکناندن براستی ام بر پرسیارتی تجارم ناکن سر جبوی دیارا قصد جزء جوی سیاستات شوپاندن کردستان سوری ده هر وها برپرسی قصده پیمانک هم ذکر به انجمن اجتماعی کردی رجی انو اوفیس خبرنگ کی آزاد وکنو جیان خویا سیاسی بردوام کنو کسک آستنگی وانی نبیو آستنگیال پیشیوانی چنه که دوباره بو شوطاندنا اوفیس او گرتنا اندامی انجمن اجتماعی کردی و پارتی ادمنستان انجمن اجتماعی کردی داری جبوی ام نابیجن ولا برپرسی قصده طرفک حیادی مسئلتی او جزء مسئلتی او اف کاری هانی همو پیلان گیری تین شوپاندن مخططه جی قصده جزء جی ام نابیجن ولا جهتك مجهوله وان کاری هانیت که نا او قصده تحملیا مسئولیت که بس ام نابیجن امش قصده خوازن با کریار اب سکنین جبوی
یه واکریارا وقتی خوازه واکریارا بشوپینی سر مڵاتی کورد تجارانه خوازه بستکنینی ام داخواز اما بانگواز اما ایرود امریکا ده وقت دولت که زلهز جهانی ده او ایرود دفری ده او تنید کاری وان کریارا باشە مامۆستا فادیانی نا سەرۆکی قەسەدا بسۆزن خوا ڕابوان گۆسۆزن خوا بجیکردە نا ئەمریکاجی شۆپاندنێ دەک یانی نها چ تێخواستنانە کەسە پێویستە چ بکە هەتاکو بخوا بکار بێ سنوورێکی دەینێژوان کریارن پێدەرە و تایبەتی ڕەواندنە زاڕۆکان بەڕاستی ئەمۆ ئەنجومانە نیشتیمانی کوردی چ کارێکی کوردستانە سووری دەبووی ژگرتنێ شەوتاندنا و فیساژە ڕەواندنا زارۆکە فەرزکردنا ئاتەواتە و دەرا ئەبن سەر وڵاتێ ما ئەم هەموو وان کریانە ئەم دەینن بەرپرسی ئەمریکانە چڕ و نیشتنامەیە دەستەیە سەرۆکاتیە ئەنجومانە نیشتیمانی کوردی چێ دەبێ بە ئەمریکانارە ئەم ڤاقان کریارێک و سەرمەتێن شۆپاندن ئەم دیکهێنن ئەمریکا لێ دخوی ئیرۆ ڕەوشە سووری تەڤاهی نەمایە ئەولەویاتی ئەمریکا نەما ولۆ بالکێشە ڕەوشە سووری تەڤاهی ji ber vê yekê Amerîka bi rastî necediyet vê meseletê de helwesta wê jî bi nisbetî ji rewşa Sûrî piştî re û bi taybet rewşa miletê me yê Kurd re ne diyar e. Amerîka tim û tim di siyaseta wê nake di rojhilata navîn de tê cara nexwestiye pirsgirêka çareser bike. Tim û tim Amerîka dixwaze bi serê tayê pirsgirêka bigire û bibe vî alî têne vî alî gorî bercewendiya Amerîka divê em jî zanibin wek miletê Kurd Amerîka û Rûsya ne cemiyetê xeyrî ne hatine deverê me ew hatine bercewendiyê xwe di deverê de pêk tênin mefaqê xwe pêk tênin der hesabê miletê Sûrî bi taybet miletê Kurd. gelek spas ji bo mamosta Fadî Mereyê berpirsê Ofîsa Pêwandiya Giştî ya Şepêla Pêşeroja Kurd li Sûriye ku tim re bûyî gelek spas.